Captain Smart. So ba wo me aba Kumasi so ahu. Wo ni pa di nachi. Wajina wo studio ho, wa chinchima tama. Wo studio ho, e wo bota kan. Ama obebi na wo mu studio ho no. Ehwe na ma ono so na funo ayo do bobo. Yana munim saba wo me ayentu aba ne ma na MPP for ayentu aba ma wo. Ye beto aba na ma ba wo me anti Captain Smart. We still be one ya na wugina wo chenchem no so chem na what wo chenchem no ama mo still be wa bo kan etabo kan ama dia bi na wo mo ho na wo hwe tana ama na fo e say dobo anti Captain JDM wo ye no na mo wa mame yeso ko yire pa ho e na nte na abo awo mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusa for ma be ya okase o kire so otonkra dia ma Captain Smart and omo gu Odua TV ho no na omo ye dede mfaso ni so o kire so omo twemu mutan ene betin ye pekra His Excellency the Vice President Dr. Bawumia and omo to aba e de amanenti Captain Smart enjoy so watch ta wo mu studio wa ya kakankan ah baba wo no fe de ya titi ni ze na fun ina say excuse my language asam make an person beka bibi mu ntropo ene ya tene kura sa eyi bi na ete say gardeners run one bi no fe de tropo de tonko ba ya pacha sa na fun aye mama ya kana adwen de a Captain Smart mo na ebusuafo ansa na me de ensema mama no aka ebebre no Ghana fo ni bi edwen se mame fo no e na Ghana fo ni bi a kasa de ma NPP amayoku no se bi omo adwen ya adwuma obi kura to me be ka se oto aba ma Vice President Dr. Bawumia se bi o ye kwasea me infra nto because that is what they have been saying. There's this guy bi a de bia o ye video on TikTok o san so guy bi so ma comment o se wa beto aba ama Dr. Bawumia no wadwen enya adwuma na omo kasa no I pity them so omo beto aba ma Vice President Dr. Bawumia no omo adwen ya adwuma ene omo beto aba ama mahama no omo so ene omo ye de so omo no omo apa omo ho ache so omo abodam kra esi dwom anapawe Kesbin TV political talk show a omo host wo as usual NPP and NDC omo kokasa wo no NDC ni bi explanation na oma about 24-hour economy no Jesus Christ umom okoto aba ma party we ya wo wadwen ya adwuma e wa bra Vice President Dr. Bawumia e the flat rate small scale mining or she said the momo digitalization and your friend say a card system we ya adwuma ubetime e de wo card akwakota de wo de atete said the abrochief no omo experience bi no and Dr. Bawumia he can do it because he has done it before mobile money interoperability or the aba digitalization drone servicer aba ni na Vice President Dr. Bawumia na ni so ade hu a one of us Vice President Dr. Bawumia e man the chance a o ntimi nye free education oba beto aso o man penida da mahama so de nkukobu nketenkete obenya improko 24-hour economy NDC fu hu ase kire e de no man penida da mahama aka kire me betimi a convince me meto abade am NDC fu except NDC fu akọ opposition 8 years omboto ma ye dry on person omo benti on man ye nya aso no apart from eno no e da de papa pa na metimi agira so say mahama aka NDC aka ntimi kwoto abade amomo dokon ne boye den sugar ne boye den ukoto kenka moko no woton ma what Ghana fo na ye kunye ho endra me ko makwala ekoto ade na ade na me koto e no nipa de ton ma me 60 cedis me fi wona me ko another shop minya ba ko pe wona me ko akoto ba ko aka ho e wholesale ode ma me 35 Ghana cedis 35 Ghana cedis no na me find all the wa wo ton no ko akoto no 40 cedis a anka he na ade beto so
Nkobeye 1 minute like just me movie just an inch and I'm a course I shop wo. When you fast 25 Ghana cedis or ti on my way mu e ba be kasa aban na man na wiase ayede. Ye nyina ye bebre. Ye nyina ye bebre ye na ne ye ma na chese ye ho kire ye. Ukọ agbobroshi makwala na de a jene ne bo uto jene 10 cedis abebre. Uto ntos 10 cedis abebre. Uto meko 5 cedis abebre. Obo akoto e de akọ baby odidwa akoyi ntos ama omienu 10 cedis meko miensa 5 cedis. Adenya ewiase like ewiase e de omo atoto nuemem. Oju hu kra won ti ase. But you know I don't blame them. Me blame me Ghana for penny for mo as excuse my language in kwase asem we ekoso no. No price control wa Ghana hanom en penny fu ni say shops 10 to as well. Shop bia na mu niam and prices. Shop bia na mu niam and prices. The same at the corner now prices ni different. Well, every shop bia. What is going on in this country? Then it looks as if say any penny bia wa Ghana ha. Nti NPP for say Ghana food dimoya, wo dimoya. In fact, mo abaya de papa. Say ya kase na na do buy onye hwea. Nyame ni yembe di yembe twa ka. In fact, omo bia wan na do ba wa ye den, na do ba wa abaya den no. Mo de muni punishment bia ba mo so na do abaya den. Free education nkwa eya de kese na do abaya. Inti sa ukasa na do aye den ya menti ase. Na do abaya bi. But Ghana phone penifo. Mo fa mo nansi fem na mo insam fun koso wo man mu papa mo asem ebi mu dibi wo Ghana ha no. No mama na o man ni mu aye den so ampa. Aden eden kwa na yeje utumi kota de 10 cedis. Wo benya so mfa so 15 cedis. Na wo sika na wo pese sika no do you think say sika na begina? Engina. Wo de wa kosi na abaka say me bu nkrofo de asidan. At the end of the day na edan na ejadem. Me nka so mo dan ya hye no sa na mo ye a accident. But ebu wo ho no my punishment yakopon de mamo. If you don't know. Aden yense ensema mami ede etudwa. Janam refu ka say na me se me post. Kokori o Nebukadnezar ko tofom. Okoye nipa na omudi mu free nkran ko tamale no. Omo ane tena ka no mu di akire na omo ko tiri betiri. Obi empia bonte me di omachi. Ana omo amanfo jeje omo da ekwa ho no omo da asoro. Ana omo video omo no omo hwe o. Me because how see it you be kan kwasasem say sebio islemuni de yamani medi no mo djuma mu dia vice president office ento mo tirim itam ka cho say ye nu mu nsema ye kan no ye jaw mo saa se o ye nya no saa affect papa affect big time saa sem na hope si kan no e ka ho be tamale omko obi ansore ni o machi no because majority of them were Muslims. To go kasa asem ni mgrofo a wow. Enne wakọ ho se wo koe campaign. Wakọ se wo koe campaign. Wan na ensori medi wachi. E wo bra omu yetari na ompana se no ho. Nti a mo ye no. Mo kere Japan supporters tikelengelen. E wi a no investigator. E to mo be na aluplay. I investigator. E draw no pa. Breaking news and cry and saka. A drone numera Mate. A drone numera